E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Peço para todos que estiverem chegando, deixem um like, não vai custar nada, participem da comunidade do Discord, beleza? A galera que estiver vendo aí. E também, quem estiver vendo pela Twitch, meu canal principal é Ronaldo Carlos Televisão Gameplay. Bom, galera, hoje nós vai dar continuidade às aventuras de Arthur Morgan aqui em Red Dead Redemption 2. Vamos fazer algumas missões principais. Dar continuidade ao modo história aqui. Hoje aqui com Arthur Morgan, na região de Rhodes. Vamos fazer uma das missões principais, né? Primeiro eu vou fazer a missão do... Primeiro eu vou fazer a missão aqui do missão secundária, que ficou, né? Do Margaret, do circo. Esperar carregar o jogo aqui. Enquanto o jogo carrega. Essa parte, 22ª parte, parece, do jogo Red Dead 2. Esperar carregar o jogo aqui, pra gente dar a sequência. Vamos lá. É a noite aqui no acampamento Península Clemens. Olha o cavalo andando dentro do acampamento. Ah, galera, lembrando, meu PC ainda não arrumou, não sei até o atual data que vocês estão vendo esse jogo. Os outros jogos, o que eu fiquei pra fazer ainda vou trazer pro canal. You gonna get up? Howdy do, Arthur. E aí, Uncle? Okay. Fazer algumas missões aqui, deixa eu ver se ficou alguma pra trás. Who wants to risk a finger? Okay, Arthur. Sounds good. Vamos jogar um jogo de faca aqui. You watching? This will be worth watching. Jogar contra o Javier.
Oh, All yours. Now, watch me. deixa eu ver aqui. Ganhei. Damn. I don't want you to lose the whole hand. Vai perder, vai perder. This is easy. Pra vencer. É. Fine, fine. Só poucas horas pra amanhã. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu vou pegar alguns tesouros aqui. Preciso cortar o cabelo, hein? Em Rhodes não tem, né? Corte de cabelo. Seis e meia da manhã. Nice to see you, ladies. Hey. Vamos fazer algumas torneios trabalhos aqui no acampamento. Good. Thank you, Arthur. Oh, de nada, Pearson. You don't wanna know. What's going on? Look out, old man. Morning, Arthur. Vamos fazer essa missão do Micah. Micah, Micah,
Blessed are the peacemakers. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados. Where's Dutch? Ei, Molly, cadê? However it goes, Lá, I'm not seja sure lá, all that line acho of que a thought ideia serves vale you a and me pena, very gente. well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. Limitada. No doubt. Sem dúvidas. Well, you and the old man in Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and Very lightened the surface. load a little. Pearson! Ain't you curious? Yes, Talvez, cavaleiros, ou Dutch, Tell him, fat man. it's peace, Dutch. e a paz, The Dutch. Driscolls. Os I mean, russos I think there's turísticos. a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the Driscoll boys on the road in the town. Things were about to get ugly. As coisas estavam pesando. Mas você sabe como eu sou maluco. Corner tiger. Com o Henrique colado, a guerra contra os outros turísticos, né? Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Para pôr um fim nas coisas. Cavaleiros, ou meus turísticos. Have you lost your mind? Vocês perderam o He's juízo. telling us, Dutch, do what has to be done. Que não tem que ser feito para não ser valer a pena. Highly? Eles querem conversar, é uma armadilha. Ó, o José falando. Probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be Get shot. protecting us. It's a trap, you shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance we gotta take. Cara, Jay. I killed Combs' brother Eu matei o irmão Ocon, a long time ago. Then he killed e aí ele me matou. a woman I loved dear. As you say, Como você it's a disse, long time foi há ago. muito tempo atrás. Dutch. Let's go. You Let's and go. me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Fine, my friend. Ok. Mount up then, Morgan. Vamos, Arthur. What? Let's go then. Yeah. Vamos então fazer. O que eu como o turístico quer com a gente? You know, I've been fighting Combs for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes. Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Talvez você tenha razão, só tô nervoso. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because the black... Cara, esse aqui tá com cara de armadilha, hein? Tá com cara de ser bote expiatório, armadilha com o meu turístico. Tá bem com cara de ser. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head? And we really afford to be fighting on all these fronts. And O'Driscoll. There is wisdom in that. É um bom argumento. Hope so, gentlemen, but I gotta say I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. So get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Yeah. Me and Dutch walk right into the lion's den. With you to cover us. What are you doing? Okay, just keep coming. A não ser que eu tenha motivos pelo contrário, viu como eu digo que eu quero conversar? Será que é um negócio de pacificação de paz? Vamos ver, né? We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. As would I.
Ali, ó, são os outros pela aparência. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I Talvez have eu tenha pushed forçado demais. too Vou hard. ficar... Ah, Got us into situations that Mike, você é um couldn't be traiçoeiro. safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much. There's no such thing. This is horse shit from both of you. É que quanto mais vocês dois. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too. But it's worth trying for. Pintar, vale a pena It's acreditar. worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Não sei, o Arthur All I desconfiando. ask is you try. Tá muito silêncio aqui, hein? All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road after. Agora a verificação na estrada There, depois. partner. Ha. Yeah. Ah, o Arthur, eles vão fazer eles nos campos, como que chama? De Heartlands. Nos campos de Heartlands. Vamos fazer o Arthur de bote expiatório assim pra ele ficar de camuflagem. Pra ver se o plano vai dar certo e como eu disse que eu quero. Whoa, easy. Hold up. Ó, o Dutch e o Micah estão esperando, né, o posicionamento. Olha lá o Arthur olhando de binóculo, né? Oh, homem. Como eu Hello, disse. Dutch. Olá, Dutch. Been a while. Faz um tempo. Sure. Sure. So, how's your gang doing? É, Still believing in you? Better world. melhor. Ele quer paz, mundo puro, né? Just fine. Anda bem. How's that score you stole off us? Which one? De qual das vezes? Como eu disse, Oh, I like that. oh, gostei Like I dessa. said, this is a charismatic leader. Micah, oh, Micah. A lot of heat on us this O, time. o Arthur tá na retaguarda, né? Whole heap of trouble. They offered me price tag to bring you in. Why didn't you take it? Well, Porque você não... Bem, ainda posso. I am. Eu sinto muito pelo seu irmão. yeah, I never liked him. É bom, nunca gostei muito dele. I Eu liked gostava Annabelle. da Annabelle. Annabelle, Ladies, Dutch Vanderlyn. Vanderlyn. I like that about you. Gosto disso em você.
What are we doing here? O que estamos fazendo aqui, Cole? Is this thing over? A rixa acabou? Ah, eles vieram pegar o Arthur. Caraca, velho. Oh, não! Olá, tocinho. Eita! Caraca, velho. Escape dos outros. Strange times, they killed shaman. Fuck the whole lot of them. With this spell cold right, we can draw them all back. True. Where'd Colin and Patrick get off? He's escaping and shooting. Ele está fugindo, atira nele. Did I kill Ai, you? caramba! Oh, not yet. Ainda não. Of course not. Not yet. But I will. Ai! Atira em mim, desgraçado. Ah. Estão levando ele para algum esconderijo, Arthur. Que situação. Caramba, velho. Finally. What is weapons over there? Coloca ele ali, ó. Nossa, é um cativeiro. Fizeram o Arthur, sequestrar o Arthur. Arthur Morgan. It's good to see you. Bom te ver. Olá, Tom. How's the wound? Como está, filho? Hardly figured. Não sinto mais ela. Oh, desgraçado. Vê que não é agradável. Tell me, Agora me diz. fine gun like you. Why you still running Fica pra lá e pra cá com o velho with old Dutch. Dutch? Could come right with me and make real money. Bom, não é pelo de... Bom. Oh, no. Ah, não. Aham. Famous cars. Ai, caramba. Bunch of my boys. Faltam vários na minha gangue, né, acabando. No clue what you're talking É do que você tá falando, You lie, my friend. meu amigo. I thought Dutch preached true. A Dutch pregava a verdade. And then all this crap between Entre you vocês two. dois, acaba logo I've com got isso. real Vamos, problems. The way I see it, na minha perspectiva, se eles capturarem ele, they forget about me. eles vão se esquecer de mim. Ah, Sword. If I were you, esquece. Se eu fosse você, como? run as soon Eu as ia I assim que pegasse o dinheiro. Ah, Oh, I know you would. But see, mas veja, an angry Dutch in to rescue you. um Grab, Dutch por causa de pescamos e entregamos todos vocês. disappear. you only met with him to grab me. Of course. É claro, claro. So mad. Tá com tanta raiva Read que vai ficar furioso até aqui. the whole lot E todos vocês, and the law. as autoridades vão estar esperando por ele. Arthur, Ah, Arthur. Ah, então tudo foi um plano pra usar o Arthur como refém? Pra tentar capturar o Dutch, como o Arthur entrou na isca. Olha que desgraçado. Caraca, velho. Quanto tempo já se passou aí? O Arthur Morgan sequestrado, como eu disse. Vários dias se passaram, né? Nossa! É um pistoli, né? Nossa, como o Arthur tá balançando.
Ah, peguei alguma coisa. Que isso? Lima. Ah, ele vai usar a vela pra... Ai, não. Ai, caramba. É pra tancar o sangramento, tancar o sangramento, né? Vai usar a pólvora da arma. E agora a vela pra tancar a ferida. Ih, rapaz. Isso não vai ser nada fácil. Ih, rapaz, vai doer. Ai, caramba. Quero ir pra casa, pra casa. Hold on, I'll be back in a minute. What the hell? Cadê minhas armas? What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. What's going on here? You're supposed to be home. Caraca, velho. Beatrice's home. Eu chamei a atenção, vai tomar no cu. Já era. Ué, não tinha como, eu tinha que morrer mesmo. Ah, caralho. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef.
Ah, cara, não tem como. Vai tomar no cu. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. As minhas coisas, né? O que tem aqui no baú como eu disse? Sai daí, seu animal! Vai, corre, caralho!
Vai, caralho. Caraca, velho, o Arthur tá fraco. Desgraçado. Nossa, olha só. Eles me sequestraram bem. O Arthur tá cansado. Nossa, chegou arregaçado no acampamento. Pessoal, galera. Arthur! Arthur? Molly, Susan, I Dutch. told you it was just my boy. Oh, My meu dear rapaz. boy, what? Meu querido rapaz, o quê? Eles me I pegaram, got away. mas eu fugi. Yeah, you did. Você fugiu mesmo. Grimshaw, Senhor I need Crenshaw, help. preciso de ajuda. Reverend Swanson's gonna set the law on us. No, of course he was. Ah, claro I'm que sorry, ele ia. Luther. It is a bit late for apologies. Swanson! Boa só, Sr. Mr. Morgan. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. Levaram pra cama. Ah, isso aí. You are safe now, Morgan. O Arthur quase morreu nessa, hein? Mas não é hora ainda de ele morrer. That's pretty. That's real pretty. Miss Grimshaw. Senhor Crenshaw, você pode ficar um pouco com ele, claro, of course. You'll be okay, Mr. Morgan. Vai ficar bem, Sr. Morgan. You're home. Muitos dias se passaram, né, depois disso. Ao poucas semanas depois. Ih, rapaz. Será que o Arthur se recuperou? I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Não, reverendo. Good. Olha lá. How you feeling? Ó, quase igual a você. Same as you. I'm sorry to hear that. Lamento ouvir isso. Well, Bom, take care of yourself. se cuida. You too. Você também. You too. Vamos pescar um pouco, né, Arthur? Let's try something new. Vou ter que ir pra cidade fazer a barba. Oh, I got something hooked. Whoa, okay. Oh. I'm keeping you, I'm afraid. Muitas semanas se passaram, então.
Nossa, show. Mr. Morgan, I've noticed you've stopped paying into the box. I've been sort of busy, Miss Grimshaw. Well, we all need to eat, Mr. Morgan. I'll see what I can do. Thank you. Obrigado, Susan. I've had enough of you, you sour old hag. Don't take that tone I with me. should have broken your neck long ago. Sleeping, Arthur. Okay, let's hear it. Morning. Morning. Colocar dinheiro, né? Good morning, Arthur. Ó, todo mundo tá doando, hein? O Sandy, o Stroll, o Roséia, a Karen. Contribuir, vamos contribuir um pouquinho. É, tá aí. Good people here. Good and bad. Sad thing is, good people do Roséia. bad things. E aí, Dutch? Like us? Exactly. Just like us. But we, my daddy, we fought these people. Sure. And they were fighting something else, and they did bad things. Such is the world. Why is it like that? I've always wondered. Why ain't we better? Legal essa interação. Now that I don't know. Me neither. Eu. Me neither. Excuse me. Hello, Mr. Shaw. Good day, Mr. Morgan. Folks, you know something? You boys don't know you're born. This isn't tough. This is easy. Easy. Tough as a dead cow. Surrounded by icebergs. Slowly starving. And then Vamos pegar vamos pegar um negócio lá do Sr. Pearson também, a bússola naval. comes down with the plague. And men are dying like it's a race. The parson, he can't keep up with the funerals. We're burying them 2, 3 at a time, and there's 50 sharks chasing the boat just to feast on the corpses. This is a picnic. Tough. That ain't tough. See, sharks. That's a holiday. Morning, tough as arriving in a new city. Both your parents newly dead. No one looking after you except
some scumbags you meet on the street. Já doou ao peixe, cai fora. Starving, people desperate. How old are you? Just 9 years old. I've been living on my wits. Chance to see that, that'd be a joy. You know, I tell you, sharks All right. nothing compared to Morning, Arthur. I reckon you might be the most loyal of the lot of us. what else is there? All life is brutal in its own way. Exactly. It's all just a miserable waste of time. Appalling. Dreadful. You know, maybe that's the point. I'll go. Essa porcaria aqui não vai abrir, não. Morning, mister. Toma uma cerveja. Vai. How you feeling? I know you're feeling. Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. I hear you. Sure, might as well make some money off it. Just in time, Mr. Morgan. Hopefully, this will help a bit. Can't have that pot go completely empty. Well done, Mr. Morgan. Many thanks, Mr. Morgan. Doei um monte de coisa em acampamento. I know you saw me in town with my wife. E aí, P-Roll? It's hard, Arthur. I love her. But, I can't stand still. Can't do it. Poor woman. Oh, she's fine. She knows who she married. Did she? No, probably not. Okay, well, let's talk more later. All right then, Arthur. Let's get... Come on. Licença, P-Roll, né? Tem que ir na fazenda aqui do Braithwaite pegar a pulsão naval. Deixa eu ver aqui um rapidão onde que tá essa. Deixa eu ver onde tá. Ah, achei.
e na Fazenda Braithwaite. Vamos lá, canalha. Puta que pariu. You goddamn maggot! Vamos. Easy, easy. Hey, move! You want to get curled up, huh? Vamos lá, rapaz. Fazenda Braithwaite. Vamos ver a placa que tá escrito aqui. Yep. É Braithwaite Menor. Não ultrapasse. Propriedade, violações de processo. Uma coisa. Vou salvar a história falar nisso. Ah, bem-aventurados pacificadores. Suspeitando de uma cilada de Micah Bell que Arthur observa de longe. Uma reunião marcada entre Dutch e como eu trisco. Okay, fella. No meio das plantações aqui, né? Ah, aqui é a bússola naval. Consegui a bússola naval, Sr. Pierce. Come on, come on.
Ó, tem uns peixes aqui, ó. We're on, my friend. Got you, partner. Sorry, but you're mine. This could work. Tem vários peixes aqui, ó. Let's see if anything's biting. Go now, fishing. That's something. Ah, que da hora. I'm afraid you're staying with me. Yep. Eu e o John, no episódio passado, roubamos cavalo, né? Yeah. Whoa. Who's out there? Somebody's out there. What do you want? Uou! É a prima louca, né? Yeah. A prima louca deles, né? Vamos voltar pro Percy. Cala a boca. Sou um homem mascarado, vou invadir tudo. Nossa,
fazenda é cheia de capangas pra proteger. Nossa, cara, que sinistro. Easy there. Sai fora, cara. É quase 1 hora já de gameplay, já é. Hold up! Who is it? Arthur, dumbass! Yeah. Welcome back, Arthur. There we go. Vai logo, caramba. Vou pegar a pulseira naval pro Percy. Hey, mister. I think I saw one of them Foreman brothers again. Arthur, my boy. Boys used to run with them. They ran with me. They kidnapped me when I was 12 years old, right from my mama. Is that so? Malcolm Foreman. Well, he treated me real bad. He was bad. Hi, Pearson. Hello, Arthur. You know how I slit his throat and ran away? Ó, a pulseira naval, You Percy. mentioned you lost your compass. Well, here you go. Ah, that's a beauty. Thank you, Mr. Morgan. Here, take this. I know it's not much. Hey, I'll always take some rum. Dutch. Dutch, he found me, saved me, raised me, treated me right, taught me to read. He ain't perfect. But he's the closest I've met in this world. Hey. Hey, How'd we get here, John? Same way we end up anywhere. By annoying the wrong people. No, I mean us. This situation. Hello, Arthur. Look. I know I ain't acted right to you and the boy. Guess I can't make You you want okay? something you don't. It ain't like that. Life ain't that simple. Not this life. I know. Galera, vamos fazer uma viagem rápida pra Valentine.
Vamos lá. Abiguei. Ai, ai. Aê, finalmente, vamos. Valentine. How you doing, Fred? Trying to teach the salmon. Careful there. Hello. Hello there. Place That is some serious undergrowth up top there, friend. Should stay in Europe. What can I do for you? You know why you're here. This place was for real men. Men who could drink. Men who could fight. Nossa, como meu capeta tá no máximo, hein? We got men who can complain. Olha. Men who like politics and farmers. The world don't Nice need bit no better. farmers. Farmers ain't men. It's just gardeners with too many potatoes. Hey, Fern! You're a weed, Fern! And everyone knows it. My rights. Here we go again. Vamos ver esse tipo de cabelo. Goddamn joke, you ask me. Thank you. Vamos de careca aqui pra ver como que é. Yeah? Look away! Look away, you great big bloody girl! I'll kill you! I'll kill all of you! I ain't afraid of none of you, not one. Afraid of your linens and your perfume. Manners. Like being in Paris or New York. Oh, bullshit. Oh, esse aqui ficou da hora, ó. Barba. That name about sums it up. They should have called it something else. Clean and fresh. Ain't none of you is men. Ah, estamos completamente carecas. Evening. Olha This só. town used to be full of men. Now look at it. All of you, bloody women. Thanks. What's your poison? Obrigado. That's the way I like it. That was good. That was rough. Goodbye. Vamos ver aqui agora. Vou fazer essa missão, né? Marcarete. Been a while since you came through town. Got everything you need. Have a look. Now, let me
just looking here. You're doing this with you. That should be good. Thanks, mister. Weren't the first time that happened. Peraí. Hello, mister. Go on and move! Estou careca, hein? Barba feita e careca. Howdy. You good, sir? Você tá vivo ainda, cara? Good evening. You goddamn idiot. You must need eyes in the back of your head. What are the rock pockets feeling like? About the time we went on a tear. Ran across a handful of locals. Ok. Gentlemen, You have a good evening. Olha se o cara fala idiota. Já me sujei tudo, hein? Quase não de lua cheia. Aqui foi os campos onde eu como eu trouxe comigo capturou antes. easy. Nossa, cara, o Arthur tá todo sujo. Puta que pariu, velho.
Vamos lá dormir. Caraca, velho, tudo sujo. Okay there. Yep. Whoa now. Let's go, boy. Paizão comum, velho. O legal do Red Dead 2, galera, o ambiente, a natureza é bem vivida aqui, ó. Easy now. Yeah. Yep. Estamos perto do Range Emerald. Solo now. Yep. Peraí. Ai, caramba. Yeah. Procure o leão. Ah, eu tenho que procurar o leão aqui no Range Emerald. Deixa eu ver, é isso mesmo.
Deixa eu ver um negócio aqui. Hum. A gente vai roubar cavalo na canança, tomou. Ah, tomou um da gente, a gente acreditou. Vamos ver o que aparece aqui. A gente acreditou numa história contada pra gente por alguém da família Clay. O patriarca Tef, um sujeito bem desagradável, uma família bastante desagradável. Ah, isso aqui não é tem na minha. Passa. Ai, ai. Estou meio que perante um encontro interessante com o meu escutante, botou na cabeça a ideia de se encontrar com um desgraçado. Não, desgraçado para terminar com toda essa loucura de algum modo. Só que o Dutch não compartilhou o senso de honra entre ladrões do Dutch. Foi tudo uma armação para me sequestrar e depois acelerar o resto de nós para uma armadilha de forma que a gente pudesse ser preso. E como eu consegui sumir do mapa, deixando para nós a tarefa. Ai, caramba. Não concordou e vou seguir vivendo ainda mais feio do que antes. As coisas que a população anda ficando doidas. Minha intuição diz que nem os Clay, nem os Braithwaite nem caíram no mar mortos. Mas eu não vou ficar muito tempo na cidade. Seja lá o que for, eu não confio em ninguém sobre a natureza da aristocracia. Caramba, hein? What's all this commotion? There an animal on the loose? Sure is. They got it trapped in the barn there. Thank you. Ah, o Arthur. Aham. Dog around here? Dog. I don't know Cachorro what não shit tem they got me problema. trapped in the barn there. Okay. Um cachorro, um dog? O Arthur tá achando que é um cachorro. Ele vai ver o tamanho do cachorro. Dessa vez não é o. I am holding it. Hold yours. Dessa vez não é um cachorro, não é um dog, não. É um animal de verdade. O Arthur vai se arrepender. Do Margaret. You see its teeth? I saw its claws. That's enough for me.
What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here! Não, a criatura amaldiçoada aqui. Mean as a hell. Look like a lion to me. That's a dog in there. Oh, Cachorro. You excuse me. Step aside. what? What? Said, step aside. Qual é a sua vida em conta, Arthur? Aqui, garoto. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Eita porra. Caramba, perturbação. Isso não é um cachorro não, Arthur. Caraca, velho. Look what you've done! Look what you've done! Son of a bitch. I'll take care of this. A criatura saiu do celeiro lá de cima. Acho o leão. Oh, God, help us! I saw it run for the stable. Minha arma tem que estar afiada, né? Acho o leão. Opa. Caraca, velho, é um leão de verdade. Hum. Ixi, garoto, calma. Shit! Vai tomar no cu! Ah, que merda.
Caramba, eu vou tirar uma foto do bicho. I've never seen one of those before, and I hope I don't again. Amen to that. Nossa, pata de leão peguei. Tem um leão de verdade, hein? Caraca, velho. Que situação incômoda esse leão causou aqui. Margaret, vamos ver aqui. Vai. Olha o Margaret aí. Corredor de Otício, Sally, prepara. Agora mesmo, Sr. Margaret. Um leão devorador de homens. Poder ter útil pra mim saber que dessa vez o animal era de verdade, seu idiota. I clearly stated that we were... You haven't clearly stated anything in all the Nada time. com clareza lá, o That ato. could have been a goose brawn. A goose will hardly get them their feet for the curtain call. No Bring on the espetáculo. beasts, on the other hand, and they feel the roar. O líder bom, olha lá, o bom. Look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? Não se importa com que Killed him. matei ele. Dead. Ele tá morto, mas que diabo. This is rum. It was him or me. Bom, ela, agora me pague. Era ele ou eu, né? Of course. Claro, I forte, have forte. just the thing. And what a treasure it is. Olha a zebra lá, que é o burro. Um diamante, Margaret. On the mind O ajudante dela, Margaret. green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the Valeu gold com in o the ouro do Andes. Andes. One man's Diamante labor is verde. but a trifle compared to this jewel's true value. O valor dessa joia I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here. agora não tá aqui. We had a deal. A gente tinha um acordo. Ah, sim, é. Pagamento. Vai. It's a promise. É uma promessa. Sally, get the wagons moving. Sério,
É a série é o He's nome in do the great hunting ground in the sky. ajudante do Margaret. Good day, sir. And thank you. Obrigado. Very much be Nós getting on. precisamos ir. Assunto início. So long. Até mais. Goodbye. Morgan, next Adeus. time you see me, I'll be talking to Bill. Vou ver a atração principal. Prometo pelo menos Or chamar I'll be café. off to Bill. Yeah. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Really have been quite helpful enough. So long, sir. Fare thee well. Aí, eu vou assaltar você. Para aí, para aí. Look, we really aren't looking for a traveling companion. It's okay. Deixa eles irem, esses palhaços. Yeah, you're a strong one, boy. Yeah. Easy, easy. Hey, boy. Opa, falando nisso, nesse meio tempo, quero arrumar um cavalo. Come on. Yep. Yep. Eu quero pra entregar pro draft e o outro lá. Como que chama aqui, ó? Vendedor de cavalos. Easy. Um acampamento.
Okay, fella. Yep. Whoa, easy. Vamos lá, canal, limpar você. Hey, There we go. Lemoyne Raiders. Ain't you? May well be. No slack all outfit. You might not be. Aqui é todos de Lemões, tô fazendo um assalto, né? Damn it all. Guess they got what was coming to them. Easy there. Yep. Seu cavalo nojento. Yeah. Eu vou roubar esse cavalo mesmo aqui perto. Hey there, Clay. Grey, Green. Griffin e Grey. Got a nice one here for you. Ó, é o cavalo, você, Griffin. Careful, Clive. That's our profits now. Já peguei essa aqui do Lemões, bandido que roubou bandido. Vou pegar outro cavalo pra você, meu amigo. Come on now, boy. Yep. Vamos lá, vamos lá. Eu quero roubar cavalo, não aparece um, né, cara? Esse jogo é sacana. Brincadeira, né? Easy, easy.
Que a divisa do estado de demônio é essa placa. Eu acho uma alma viva tomando um cu, bicho. Cavalo. Okay there. Oh, tem aquele desafiador de sonho. Solo now. Whoa, easy. What? Yeah. Easy now. Easy. Caralho, meu irmão, não acho cavalo pra roubar aqui. Achei um fulano aqui. Shut it down. Shut it down for me. Shut it down, goddammit. Easy. Girl.
Isso aí, eu sou ladrão de cavalos agora. Don't do nothing stupid. Vamos lá. Yeah. Yep. Okay, she all set. Sure you set up right? I'm pretty sure it looks about right. I think. We famous for this? Well, what do we have here? Good solid Morgan by the looks of it. Vamos lá, Cliff Ray. Aqui, ó, mais um cavalo pra vocês. Careful as you go, Clive. Right, Cliff. Yeah. Opa, mais um cavalo. Hello there. Hey, horses. Olha que desgraçado, rapaz. Just a scratch. Yep. Yeah. Compensa $10. Brought me a little something there. Oh, a walker. Cool-headed, ain't they? I'll take it. Get it fed and watered, Clive. Go. Foi bom fazer negócio com vocês, cara.
descansando no meu acampamento. Pra depois fazermos já missões finais em roads, galera. Já sei o que vai acontecer lá. Who goes there? I'm coming in. Hold up. Gangue, cadê você? You okay, boy? She's been ruined ever since the British left. Oh, yeah. I mean, don't get me wrong. I hate British folk. Don't mess with that dog. Stuff-shirted windbags. But we're even worse. What have we done, huh? We put fellas in leg irons. Ó, todo mundo no acampamento, que legal. Each other. Invaded Cuba. And now we're about to invade the Philippines. And this is the land of freedom? It's ridiculous. This isn't a land for men. It's a land for money. Hello, sirs. Evening. Hey there. Hey, Have a nice evening. Evening. You're looking good. Thank you. well, you'd be happy to be served this cinnamon. Ah, um tempo atrás conheci um homem vestido de treinador. Será que todos os treinadores assim são esquisitos ou todos os animais, né? Até chegar a hora de um tesouro, um leão de verdade. Em algum lugar na África, achava que ia ter outro cachorro, dog, é um gato, achou. Mas tá bem enganado, é um leão de verdade. Eu acho que o bicho queria que eu fosse sua próxima refeição. Depois de caçar uma zebra, que era um burro, um tigre, uma sussurana e outro leão que não, passando de um dog. E se eu não tiver enganado, acho que perdi a noção das coisas todas. Um assistente que é uma mulher de verdade, aí não esqueci também que você precisa ser aquilo que não é, isso serve pra visto pra nunca mais subir num palco. Margarete foi embora, o inglês esse me deu uma esmeralda bem boa. Um pagamento pelos meus esforços, talvez ele não tenha sido tão ruim. There she is. Evening, Arthur. Hey, folks. Evening, Arthur. Hey, Tilly. Evening, Arthur. Arthur, it is good to see you. You okay, Maybeth? Just great, but I nearly got killed back in town. They caught me robbing from a store and I ran for my life. You weren't followed here. Arthur Morgan, of course Claro que not. não, o que Who do você you acha que tá think you're falando? speaking to? Good girl. Okay, I'll catch you later, then. Sure. Hello, Miss O'Shea. Hi.
Always good to see you. Arthur? I laid eyes on him the first time. I loved him. He was so charismatic. But I still told myself, I said, Pearson, that man needs some sea air. All that brooding, hurl. He's looking at all this damn grass and sky all the time. We are meant to swim, not ride I'm around good, on Charles. donkeys. It's ridiculous. You want to join us, Arthur? You know, when I was in the Navy, men could fight until they were 100. Now look at us. All sick and weak and pathetic. Every one of us. Vou jogar poker. Okay. Come on, who's gonna play? Okay. My brother taught me to play this during the winter in Vienna. I never beat him once. One of these days, I want to try my hand at liar's dice. O Joe vai jogar com a gente. Good. I'll fold. Yes. Oh, I check. This will do. Tchau. Você tem 3-5. Here, just a little. Learning how to play. All right, I call. Fine. Yeah. Predictable. Okay. A small start. Damn. All right then. Well, let me introduce you. Aí eu ganho de você, Pearson. 4-5. Luck was on your side. Yes. No? Come to me. Remember that fella you caught cheating in that bar in Fort Collins, Miss Grimshaw? You always bring this up. I've never seen you so mad. I doubt he fathered any children again. I was doing the world a favor. I shall call, I think. Fold. What you so scared of? This will do. Yep. I know. It ain't too exciting. Well. Ganhei de novo. Haha. Yeah. Okay. Yes. E aí, Pearson? Strauss, quer apostar ou não? Dutch is always honest to make money. I'll check. Forgive me. It's all I can afford. What's the worry, friend? Just a game. That's all? Ooh, real exciting stuff. Yeah, I know. Pretty pathetic. Oh, I'm you done big here. blouse.
Ah, John, desistiu? There we go. Oh, this is getting too... Come on, play a little. Cool, you're I fine. raise. That's all. My lord, you're boring. All right. Okay. Just a little wager. Kid I'm wages, huh? calling you. Cute. All right. Here. Well, what do No, we have no. here? Crap. Wait. Of course. Any of you run into that one-legged beggar in Rhodes? Says he's a war veteran? Fella doesn't shut up. Huh, yeah. Opa, a carta boa, hein? Yes, okay. Check. I shall check. Another check. You surprise me. You're going to need better bait than this. I'm gonna play slow. Learning how to play. Show me. Here's this. You are yellow, aren't you? Here. Men can't laugh for shit. Okay. How's this look? And you can wipe that damn smirk off your face. Yes, that's it. What do you think of that? Oh, that's a decent hand. About damn time. Ó, o John ganhou desgraçado. Que merda, cara. Finally. Good day for you. That's all you got for us? A small start. Kid wages, huh? No. Kid? As planned. Podia cortar logo essa parte. This is bullshit. You are fine. I'm a call. Check. Forgive me. It's all I can afford. Come on, go for it. Let's see ya. Check. See this, fellers. Damn. Fair enough. Nah.
Asusa aquele cavalo, Only tá wish tudo. you made it so, huh? Okay, here it is. What do you think, boys? Shit! Damn! Oh ho! I'll take it. Oh, I know when to call it quits. Okay then. Gotta step up sometime. Not bad, not bad. As meninas cantando. Used to be a cowboy and say he wasn't slow. You ride a bucking bronco and swing the long lasso. And swing the long lasso. E usar laço bem comprido. Got the maverick by the head and squeeze him on the fly. He could pick up his front ones whenever he chose to try. Whenever he chose to try. He used to ride anything and now he seldom will. He says they cut some caper of which he got his Yeah, I know. fill, Pretty which he pathetic. got his Learn how to play. He's done and quit the business, settled down a quiet life. Hunting for some maiden will be a little wife, be his little This will do. Gonna wash and patch his britches and feed his I'll call. salmon. Milk old blue and brandy and tend a baby Ben, tend a baby Ben. Here. That's what I got. Oh, what a tangled web we weave. I like that one. Here, just a little. A small start. The moment of truth. I ain't got nothing too impressive. Better than I thought. Garbage. Invest. As mulheres tava cantando da hora. Reward. Ah, crap. Tough break there. You ever gonna play? I'm going easy. I'll see you. Nah, fold. Oh ho! All right. Clemens of this'll do. See ya. Check. Check for me. What do you think of this? I got bullshit. Damn. As planned. Oh shit. Cassino. Damn. Yeah. I'll check. I shall check. You're a pretty dull player.
I say bluff. You're bluffing. There. Here. Come on. Ah, here we are again. I ain't got much. Oh, no way. Of course. Ai, tomar no cu, só perco essa merda. Huh. There. That's it for now. I'm going easy. Not much of an advance. I'm gonna play slow. Kid wedges, huh? Cute. Nah, I'm in. I think... No way, you're bluffing. Take a look. Have a look at these. Can't Dang win it, them yes. all, I suppose. Okay. All right, let's turn this around. Don't get used to it. Opa, a carta boa. Okay. See you. A small start. Well, not this one. All right. Fold again? Jeez. Now everything is under control. Huh. Look at you. Feeling big, huh? Here. Come on. All right then. I won! Dang it, yes. Well, Now that's what I'm talking about. Tô no jogo ainda. Let's go here. you are lucky. Let's go. Okay. Yes. You ain't... I'll see you. Check. Nah, This will do. This is... Damn. okay then. No. Check. Just checking in, I see. Always. Good. Bacana isso do ciclo eterno agora.
And that's my luck gone. Here. That's it for now. Oh, come now. Sure. No. Well. Here. I see straight through you. Not this one. All right. On the right track. As planned. That was a fun game. Já cansei aqui, cara. It's Grimshaw. John. Yes. Hi there, Arthur. You play well. Hey, join me here. That sounds awful. Hey, what did I do? You okay? Hey, Arthur. The golden boy. Hello. Vamos dormir então. Galera, hoje foi um episódio interessante como o Tusco me pegou. Vamos lá. That's how it usually works with you, isn't it? You're delusional again. Won't even look me in the eye, but you look at her all day. Doesn't matter what I say, you'll believe whatever fantasy you're currently living in. Fantasy! Good morning, This is Arthur. a fantasy for me. I do not have the energy for this right now. Oh, it's written all over you. I'm not stupid, I've been watching. Oh, that much is painfully clear. You're playing a dangerous game. Will you be quiet? I am trying to read here. Eles estão discutindo de novo, né? You'll work it out, Judge. You always do. Arthur. All right. Morning, Arthur. Morning. Good morning. Bom, galera, eu vou salvar o progresso aqui. Salvar o modo história aqui. Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. A gente continua na próxima parte do Red Dead Redemption 2. Hoje foi mais a parte do quarto sendo sequestrado. Foi como eu sequestrou nós, levou nós para um cabana. Depois fizemos as partes do Red Dead. Passou algumas semanas que ele conseguiu escapar do isolamento, o Arthur Morton, e depois no final fizemos muitas das missões de Margaret